Silav roj baş, evar baş hemî hevalara. Îro weşana me taybet e, em li bendê ne û fermandarê giştî Qesedî Nazım Abdî di weşana zindî de bersiv bide pirstên rojnamegeran. Gelek bûyerê nû çêbûne li Rojavayê Kurdistanê. Di siyaseta nû ya Sûriyê de hin biryarê nû hatine girtin. Hikûmeta ku nû hatiye avekirin li Şamê biryar daye ku sîstema şerîetê were pêkanîn. Di destpêkê de tiştek ku kirin weke tiştek ku ji şerîetê fehm dikin ya destpêkê dîsa berê xwedan jinan, dîsa berê xwedan porê jinan, vê serê jinan were girtin. Ev çi qedere ez nizanim ama her cara ku sîstemên îslamîst têne avakirin dikevin, berê her tiştî jin dikin hedef, azadiya jinê ji teref dikin hedef. Rêveberiya Xwesner li biryarekê çawa bike? Gelo ew ê bibêje em li gorî xwe, li gorî sîstema ku heta namet pêkaniye, li gorî demokrasiyê em ê bimeşin. Ji ber ku ji bo wan azadiya jinê esas e. Niha di van deqeyan de Mazlûm Abdî amade dike bû weşana zindî. Em li bendê ne derkeve wextê ku derket bi deqeyên Kurdî mîna Kurdî weşanî em jî meraq dikin daxuyaniya wî. Niha di van deqeyan de bêriya ku were şahiya li Raqayê de em birîndar çêbûn wê derê wesîleya guherîna hikûmetê êdî millet çima şad dest nîkin millet pirozîte ez nizanim belkî weşîna sîstema berê protesto dikin bû wî xwestin şahiyekê verin nava Raqayê belkî jî ew biryara nû ya ji bo qebûlkirina ala serxwebûnê ya Sûriyê xwestin şahiyekê derdixin lê kesekî derket bi çêqelê destê xwe da rasterast bûye li Hewêrgorê barand. Asî 35 kes birîndar bûn. Bi qasî ku em dibihîstin kes car dibûnerin. Vê gavê şehîd tune vê gelek kes birîndar bûn. Ev heye asa 34-35 kesan têdin. Eger nûçeya deqeya dawî tune be nûçeya ku dibî werê de hatiye amadekirin ji were pêşkêş bikin heta ku Mazlûm Abdî hat. Erê hêjmara birîndaran çûye 23 kesan. Ha şehîd hene ez tam nizanim. Ez nûçe çawa ku hatiye amadekirin ji were bikinin. Li gorî agahiyên ku hevalê me ya rojnameger ji herêmê ragihandine ew jî agahiyên xwe ji hêzên ewlekariya hundir digrin ji Meclîsa Reqayê digirin. Kesekî bi cilên reş serê xwe pêçaye rasterast gule avîtiye nava girsêya gel. Di encamê de 40 kes 33 kes Meclîsa Gelan ya Rêveberiya Xwesner biryara hildana ala serxwebûnê bawer dikim ji bo pîrozbahiya hildana vê alê bû bi Sedan Şînî berê xwe dan nava rastê. Ez bawer dikim weşana zidî hêdî hêdî amade dibe. Em gelek nûçeyan dikarim ji were pêşkêş bikim lê em cih bidin Mazlûm Abdî we lê ser ekranê hêdî hêdî. Lê divê em ji bîr nekirin hem Serokê Mîtê İbrahîm Kalın hem jî Wezîrê Karê Derve Tirkiye Hakan Fidan çûn Şamê dîtinê wan çêbû. Ew bawer dikim xwe amade dikin ji bo Wezîrê Karê Derveyê Amerîka Antony Blinken ew jî îniyê sibê diçe Tirkiye ew ji nihava amade dikin. Hevan nû Mazlûm Abdî hat ez hema weşana girêdim şîrema xwe re pir bi baldarî temaşe bikin. Ez hema hîn dest bi afirtirê nekiriye em dîrek derbasî weşana zindî bibin ez dixwazim heval hemî heta dawiyê li me temaşe bikin. Wekî hêzên leşkerî me di konferansa avakirina YPG de al me rakir bû pejiran dibû. Dîsa gelek beşên hêzên di nav Qesedê de ana vê alî radikin yani ji ber têkî me Deng çawa ye heval bila ji me re bêje em deng sere rast kin. Sîrê bû du parçe. Ala em bêjin ya Sûriya anaha aku heta ne hebû. Ew radikirin be ew beşekî mezin bû beşekî jî ew ala
آلك آسر خب سوري راكربون جوك أنا بشكي في تبلافي يكون ناتش شكر بشكي شري نافخاي وشري نبر با جروبان دا برستي أنا بو يعني با ما آلي خا تيبات راكرن ما وصما لبالي أنا روش يكون ذا كتاورتي نا قالي سوري جيش كي سر با سر آلك لهفدكن الهفكرنا قالي سوري تبعي في آل سر خبنا سوري رادكن اب آلا جبو مجي جنجاوة جبركو ابناء آلا جمهورية عربي سورية اب آلا جمهورية سورية تبي بيكاتان نافخدا دقري جبراجي ما بريار قرد وابجي ازبارت كم برياركي دي جدية وابجي دهمان دهمان جي دي خويا كرنكو ام هيزكي سورينا وقابيكو قالي سوري جيشكي لسر تبعي لسر رمزكي لسر آلا كالهفده بكي يبركو امجي بشكي وانا هلبتا امجي وي راكن وسيرفي اساسي نا بريرك برينكي دركتي و بيواجد ده سبيكر قالك برسم كم تخزن ين تماشافان يم ملت هنا كم تخزن برسبه بقن هنا ليش داوود امورنيكي بريا هما چند ساعتك ام بيجن شبابوري تويتك واحد ابيتن او درباره گورا سلطان شهد ابو ابيا لها فكرنا ك يم بيرك چاوا دركت ولك و ابيك ابيت اورته يانجي ابيتبن اورتك و خست روجبي نوسي نلا فكرنا ك يعني او نيته ما باشا قالك كسر ما تشتي يعني جداد بيجن دجبرد بيجن هذا ما في تركي حقوقيه نف دولتيه وبعد ما يجي لسر قال لك بسكريك دركتن ما جي زالو خدام ما دخل يكونكم بسكريك كما بيقولي دنينا برج بوكو ام بيجن مزار يعني تربه اشخاص سليمان دركب ما الي كاريكر انا جارك ديجي ام حاضرن كورن الي كاربن وجبو فوري ابو منياتك باشش بو تركي ام ناخذ بسكريك بكثيره دركبن اگر كل حد تشتك تشرشفه ما في نبنا تويدا ورا مشاندن ام جي بركو بشكي سورينا ام بيدا يعني جريداينا واما حمو كاريج بوبك بريان هاج قرقوزاق شو باشماي وين هذا غير همان جهه انكو بلان برنجي كدنا ما تبرس بين دولة تركيا نقرتنا وبرسي نبر مدى يعني هذه قوالسيون جانا او انا بتركيا رددن دستينن ايدي وي يعني او برسي فيش تركيا بقرن ونبروندا يعني بريارك اجي لفاتنا كوري قرتن لان دالي قدا ام سرملي مشيت كبين بل نها خالدن يكو حركس مراقدك او جي منبجه ياكل منبجه دبي روشه خوتشيا وچني قاش لسر هنا دهمان دميدا دالي سياسي ولا شكري دا مجاره منبجه چ قاصه بروشه كوباني بقريدا يعني ما راست ما اوكر يعني بجبوم مجي اقر بسك ما اعلان كر بالكم ما ذكر بو يعني ب اوجي نافدابو هزن ولسونيج نافدابو او انا بتركي دابستان دبون وما جي قبل كربو برو هتر هاندن لبل حتى انا يعني شر رنا وسطي انا لسدا تشرين يعني الشر هي تقرا قزاق يعني ساكنيه ندرس ممجده جي هزي مالوي دركي جانا ممجده جانا اوجي ساكنه شركنينا افا افيرانجي تشيبو يعني چرچوبا اوا يعني هواتنك ومنبشتي ده هزي لشكري نمينن تاني مرسي مدني قال مجي فخو خرباب به مرسي مدني بدر كبري بابن ب امبيجن يعني وكي دسبيكي فيرانجي بو لياز بورد كم يعني اف هزن يكونال منبجي يعني غوربي تركي دا غريداي انا بفي التزام يعني ناكن بالبيدكش بركو هين اف اگر بس نكتي يعني براتيكي يعني ام ل يبيدكن كو صبا يعني صبا اف اگر بس تكي براتيكي كو ام بنركا وي تشقص او نكون بالتزام بكن يلا اف شخص جبونا كوباني يعني دروشه سياسيه ولا شغير كوباني دكي تشروشه وغير كوباني ببي ارمانج ولقال كواليسيون شركي شرد داعش بدره دس فكريا غير كوباني ببي ارمانج ببي خالره ويتش وري غهرتنا بربا كهريروش قابك وإرشاكات كرن يعني كوبريا أقرأ قوزاقات دار باس كرن يعني وأبجي قابك يعني خطر بو يعني نياتي وان دخويا كرن كنت خازن يعني كوباني دور بيش بكن لهولي ما بقهرماني أو إيرش يعني تيك برن أنا هيزي وان دورة يعني برا قرأ قوزاق أنا رسي يجبو أواج بو كوباني مجاركي أو مجاركي جرينجا نكن مع علاقة دارت كي قالي كوباني علاقة دارت كي قالي رجاوات طبيعي يعني الدنيا على قدرتك دوستي محمي على قدرتك يا زانم انا تبعي دوستي مد اويدانا يعني
تخطي دانا هر کس سر ترکیه نه یعنی زخته که مزن دکه گله که بتم ترکیه رات میچه کرنه و ترکیه گوتی نه نباید اوه کی برنگی گاوه کی برنگی ایرشه کی برنگی بکی و او زخت ورد دوام کرن و ام جدار خود وکی هزی لشکری محمی آماده کاری خود گرتنه و ام چه برم کوبانی پاراست ما دجمش کوبانی درقست داعش درقست اما دجمش جاره کدین درخینن ولد ام بقالي خب باوردكن حضرتي معنا اللي بالي نعم تاني انا بقالك دوستي ماجي انا دوستي من ابنتي انا اول اللي صار تركي دردكن انا هيدكن و اف اگر بس ما بنجي شيكري او بنجيك اگر بس جشتي ودنا بدجي دولتها ترك وإيش سر كوبانيجي شنو مجرى پیوندی اند آنکو ین دوستامون قال دکن دا عجب درزور جد بچر شویه دا روش خگیشت یانها آنکو روش کدن هبو درکته هوله نه درزور جدایه بیشتر کارجینا سوریه بیدر که روخا کت ولی تکی ای ابلکاری مزن چه بو بیدر که هیچ دیجی ما کار دکرین جه بون درزور مدزانن لسه داعش بیدر که هیه و گلک پسکری که دیتر بون ما بريال قلت و يعني امكان بيجن اجهاء هيزن تحالف قواليسيون جيبو اجهاء روسان جيبو ما بريال قلت كم دربس برخيبن هرم وركي دمك كنترول بكن يعني بر بسكريكن قبل كاري ام هدفك امور بنين دم دريج بمن نبو كي دولتها الترك بيجي فانا فرسد تنخ بلد كن فلش تيجي نبو وجه دسبيك جدات زنيكو ام دمك انا كاري مرور هي ام بقدين بشرا ام دهندري هفاتنا دجي بقر وبرسيجي جي بشرا بشتيكو هيزن هي التحرير الشام وجيشنا هريمه ديسا بالي كاري هزي تحالفه ونظر مدى تنسيقات تشيكرن يعني هفتنات تشيكرن هفتن درقي درزورة دا هين يعني دواما وهي زي ما دمك الودر كما يعني بيشر درزوري شرشي نبو كان رجال ورمان وبشتي مكاري خو الودران قدان هي زي ما بقري تشابرين خوي بره انا جي بدر كي از بورد كم روشكي ارامي هو نظر ما وهيزن هي التحرير الشام ده أبا فراته هي ما وصل ملف ذكريه ملف ذكريه كو هيزن بيرخي أبي درباسي بيرخي نابن أهل درباسي بيرخي نابن سربيا أساسينا هباطنا كي سركة عم بيجن هنا وهيزن تحالف أوجي دفنا فيدانا وأم بيدي كن أو هيزن دروجابي أبي و لفاتنا كواتي كرن من بينك ج خالب يعني جد خازن في خالب الفرح بكم هنا كده مجرى هيئة تحرير الشام هتشي وقلت لدير زورة بفيرنجي لها فكرنا كي عن دانستاندنا كفيرنجي هي بتش آوائي دانستاندنا وهتشي تشي دبي آوائي دانستاندنا بتشرنجي قبلكو بوجود دست بيكر يعني هزن هتشي وانا إيرش رجيم سوريا كرن واتشغل مرة خبر شندم شي وزي كفرمي قلت انكو هدف ما نكردن نا قصدية ونجي باهري منكو دست قصدي وكواليسيوني دانا براستيج براتيكا ديجي حتى نوصى بيكات لبالي هناك فسكريكي سر عدي درك هنا جروبي جريداي تركان إيرش ترفعتي كرن شابا كرن بيستو مجالي خوش بدركي يعني جو دركي درخستا ديسا هزي منال حلب هنا ديسا بدرزوري هاتن كلاك يبدأ شبر بيستي كم مدرة بدن بستينن مدرة تنسيقي بكن شيبو تعرفي وين دجي كسين أقدار هنا تعرفي ما دجي كسي أقدار هنا لأصلا عرضه هذول دن دستينج بو كباب فسكري كانوا ورن شارع سركرن حتى أنا هاتنا شارع سركرن شارع سركرن ليه بالي جبنا مجال سياسي جبنا بيشارو جا سوريا جبنا تكلي ما أم بيجن لأصلا ده فراتر ده جبنا وين بيستي بأصلي بلنتر هفتنان هي يعني بيست هيات جماهيرنا شامي البركون أول شامينا ده أصلي برندا جرا كم هفرا بدن بستينج بونا كو مجال استراتيجي قال ذلك قال لك تكن الفروجين داوية دا كو كوميتاك عن هيئتك جبا كروجلات سوريا دار الشامي أم تشارجوفي فدا تشهي كمرود كاربل قال بنارن تم باربك هو ده اللي بعمل جبونا كو كاري كبير يجي بكن وشتي قصة بيوستا بركو إيدي يعني أم بشي كسورينا وأم جرا بسكريك خاب يعني بالشامرة شهر سر بكن بدا مي كل الشامية كيان هزار شامية البته نتن هي تحرير الشام اللي يقول بدي جبيرة هنا ام شيء خاصية كو
این حیاتک باکرو رجرات سوریه تمثیل بکی هر شامه اف پسکریکن ای سیاسی چارەسەری سیاسی پسکریکن استراتژیک بهدرا گفتگو بکن آن از بوی خباتک تمشاندن تنه دستور بدن من از اینکه پاشته و بگیرم او جی داخویانیا چپمانیا کو برای چند روزان ودا دو دره دا وقاله و خاله کرد کو آگاهی و برای هیوه که ده هیوان هبو یجب بیارم ویرنگی دهنده سوریه دا بقومه آنکو بیار بقومه قال کس به پرسیده کن عجبه اگر کو آگاهی هبو چما حساب و حضرتی و تدبیر جبونه الرفعه الشه باي حلب نهات انگرتن خازم به پرس بکم عجب تدبیر آگاهی واجبو و دربون یا جت چارچوبه که دا آگاهی نو هم نه با آگاهی به هربی مدن نگری دایبون او به هرمی رژیم سوری دا نگری دایبون و از دا بشوازه که ده وکری یعنی از بیجم ترکان بانا روسا کربون سر به مجاری بهدر آخفت بون روسا جوار ترکا جوار گوتو و هتشه و ایریش بکه وانا جهات جمع آلیکاری خواستن روسان یعنی جبونا کو هم آلیکار بن مجوار ما گوت یعنی تا آلیکاری کو هم بکن دوی مجارد نینن جبر کو هم هرم خود پاریزینن بس که ما جدانه لبله يعني براستيجي اب يريش تشيبو يعني تركان اشكره قوتبو وجبو فيجا ايام دزانن رجيم سوريا هزي خشادن ادلبه بنك حضرتي خو كربون روسان حضرتي كربو يعني حضرتي خو مزن كربون جبو كو في يريشه بشكينن حتى هاري سياسي خاصن بسكين في يريشه للنتيجه ده يا دزانم روساتن خاپاندن وممكن اجي تركان يعني سوز دابه قوتبه ما سكنان ديه نتیجه ده ابویر هاتن چیکرن خبر مجی هبو کو اوانا ایرش بکن ذاتن سر گادنش گلک درکت تشتی کو ما هیوی نکر کو به سرعت رژیم سوری برنگی بشکه هر بتن گاو کو به سرعت و هاتش کنندن قبل سر مجی باندورا خود هرم نه هر کس مراق دکه آخفتنه که جواب بیسند درباری هرم خدا چه طبقه به چه رقه به چه در زور بیا یک کد چارچوبه وروشا وان هرم دمرود کارل گل بنارن هر کیم لگل خودیم و باجاران پروا بکچن نعرف شو درکت سوریه ابرش کنه برنگی هیچ اواج حتی داوی یعنی دوام ناکه اول هواتنه که نبنه توی نه درق سوریه ده هیه يعني بري رژیم بعث رژیم بشار اسد نهشت کو ام بجن چاره سری سیاسی لسوریه پیش کبه انا اف استنگیج اورته رابو هیز نب دولتی و هیز ای سوری نال هفته کرنا کو اوک چه يعني بجن بواجه سیاسی دست پی بکی تا هین شوازه کی تام نه اشکره هین تام اشکره نبیه جنبی فرمی نبیه لبلی بواجه کی انتقالی دمکی هيا أبا صالك درجت كي صانيفة درجت كي نبلي خويات كي دفا بواجه دم كده وهرمك خوب منه هرمي رجلاتي فراتي جيك أملي هرمي كنا أم بيجن كنا بدستي جروب تركادا أو جهنا وهرمي كنا بيجن حتى شو هوا البندي به كل دمينن بمينن أمهم هاتي بواجه سياسي دست بيدك تشتي كنا أم سرد کار دکن و ام نرین کجا درفت بیتر چه بونه نونرین با هرمان اگش کی چون نونرین دیر زوره نونرین عراق نونرین حسکه هرم دیتر نونرین کردان نونرین سوریانان تبایی پیکاته دیتن اونا مجبور اونا پیوسته و مجبورن و پیوسته دوا پیواجه ده جه بگرن تشتی کنه سر ملامت کبه و ام بکن وکی هیزا سوریه دموکراتیک لقال هذا البند إخوان التحالفه كان هرم أخو بباريزين دفا دم كيك أم دبيجن دم انتقالي ده أم بباريزين وجبوك أم كانوا بشوازي كخور تبلي وبيواجهة سياسي بن جبروه بدنا بيشي مدى وإنه نري نبا هرمان تبعي سرنا ببكر رجلات سوريا سرنا ببه هرمه وتبلي بيواجهة كي سوري جشتي بنا أما لقال جالي سوري بهفرة أبي بقرن أنجام كي شارع سريك سياسي بيش خيلن أف قالك دعاتي فرنجي هنا وسوري ورا بارشة كرن ونابر بارشة ده شر در كبه هناك ديجي هناك كار بكن از بارتكم آن هاد بدم هذا روش كي فرنجي نا خويانك أم نزن دم بيشتا إيش به إيش أم بقول هلبته مجبورنا ويجي أم حتى داوي تدبير خود قرن أم قال لي أخوان قرأت يقول ده يكبن هيرج حدا ما كده هابتر
پێویستە و gelê me li dêra zorê li Reqê li herêmê li Hesekê herêmê dîtir li Kobanê pêkhatiyên ve herêmana bi Kurdê wê bi Erebê wê bi Suryanê wê em bêtir hevdib bigirin ji ber ku pêvajiyekê siyasî dest pê kirê ji bo ku em kanibin mafê xwe bi şêwazekî herî xurt bigirin. بله نهاد چارچوبه جهگرتنا تو پیواجوی سیاسی دا پرسیان من هنه لبری ویج بو کو پرسن هری کمیت بالا ملت خازن برسیبه بدم هریمن داگر کری جهنه يعني يكو بري فيرنجي نهام قال دكن سريكانيا جريسبي عفرينا خلك فان دفران برسا فانجي دكن بشارو جوانشي از باركم نها درفت بترشي بنا كوبسكليكي باهري مجورن چارة سر كرن بلكي يدي بيوس ناكي بالشر ورن بيوس كرن يعني خو سوري تويد الشر قديايا ما في قالي كو بقري جي خو انا مثلا بو عفريني بيجم افكسي قد هاتو من عفريني جهندري سوري هاتوبون ومجبور من هاتوبون انا حمي بقري جي خو انا عفرين حركي داري جوا كسي ايه كنا خلكي عفريني بلد به هلبت انها خلكي عفريني جري كرن قندي خو جي خو داغرن لبني أبد هندري أبد تشيبه هندري هبطنا تشيبه وصاب خواء تشينا به وهرمي دي ترجع وصا سري كاني جريس بيه تلبد أوجي وصا كرجي جرقي بقرنجي عربي جرق هرمي خوا وهرمي وهر كاره جرق يعني إدي روش خوا أصيبه لبلش بونا به بواجوه جرقش بونا به داینستاندن جرقن از بیاری دا خوش بینی من کوبا إدي بسکری کوبا هرمان نبشر و بدي بري ديالوج سياسي وري چاره سر كرد الديالوج السياسيه كو بكرند الجم هما حكومات الدمكي بي انكو جبونا سوريا گشتي بچا علي بيجي يكو وند بينين گنجبه وگرگ وري كرن وند فيدا جي خوش بينينا تشي عجبه الچارچوبه السياسي بني اسباب بيجي يعني سبب اساسي كو حتى انها يعني بيواجه سياسي لسوريا بسرنا كات ابرشت دركت اورته جبال كو نونري بكرو رجات سوريا ندنا بهفتنا دو دبشي سوريا هفتنا دو يعني جابيجن جسدي شاران يك بلكي بيتر اخا سوري قالي سوري ندنا هفتنا دو جبال سرنا كتل انا درفت شي بيك وقال لي به هرمجي تبلي بيواجه سياسي بن ابا شانسي سركفتنا كي بيواجه سياسي ده شي بي حد ما دا بيتر هاتي شي كرنا اجبر به اس خوش بينما قال لي مرفدر كي ريخستنكريه و ريبريك خويا ريخستنكريه هي زخويا كان بشوازي كي دار ريخستنكري دا خورد تبليفا بيواجو هره هل بتن نام سر دتاين كان باخفن يعني ندموه تشتي هري مهم هاكو بيواجو كي سياسي دست بك كس درب وين نمينه واگر جارك دين بخازن طرفك بخازك شان طرفات بربه بخازكو نونرين ايفي بارتيجي في بشيجي بكرو جاز سوريجي درب بيواجه بيلن و جارك دين و بسكريك در كابن جارك دين بيواجه بسر نكره راستی کند بیشن یا کونا های او تفهم کنی جا خفتنا و دیالوگ چاره سری آشتیانه با وکی آشتیانه روش های به چاره سر کن و سوریا که هر کسی دا جیان بکن درد که له هنک علیه کو درد که قال الشر دکنو رزگار کرنه دکن جهنه عجب چه جکو جکه به رزگار کرن یک کل عرضه های ذاتن نرزگار کری عجب یعنی دیکی جان چارچوبه ده هاتی خواند نابا هم اشکار بیجن ابا يعني سیاست دولت ترکیه با گروپن ایکونا مرا شهر دکن لبون بجه ولا ترفعت اشکار مبدر داخفن دنستین نه يعني جبوك اگر بس شيء من نري وان ايما غدر داخفن او اشكال مرة بيجن جرك دولة الترك مرة باخفه جرك دولة الترك يعني برياري بده سري قط برياري نكون بدن وانا ركارد كان ذاتن في شريجي دولة الترك بحميز اخوه بالتاريخ اخوه بالتوبي اخوه يعني تبلي بد ماشيني انا بس كريك بدولة الترك هي اب دوام دكي هن شرجز اللي من بيجي جديد تم رانا وسطي ام سركار دكن ام هيزن بمره هيزن تحالفه وام يعني ام سركار دكن ام دولة الترك لفاتنا كشي بكن دولة الترك يعني ما ترسي خو دبيجه ما ترسي مهنه لسر ابلاكاريا من خطر هي ام كون نخوش بكن ام سرنا نخطرن ما قال جوران جيبوتيه ونها بيواجه كبيرنجي هي وأما يفيدكن أبيواجو يعني جبوك أراميل في هرمة شبه أبيواجو بسكر. يدنا إنهم قال دولة الترك دكناز في برسبكم أو جي دولة الترك خراسينها خدي هذا كجالك مازن دبنا ودبنا العرض خدي جوتنا وجوتنا يودر باستبن. أبيك شقصة باندورة للسر هبونا وللشامي دكيد همان دمت شخص باندورة الهندرة تركيا دكيج من قال ديالوج دكنا ليه يكل عرض درت كذا وداتين هنا شركة قومي بلكي تشتكي لنا.
نا قانون دولة ترك يعني قانون جوان وما دوره به بيواجه خينه وصار عدي إما يعني تنگ بكي تنگاب بكي يعني يقول ده يعني سياسته كونت ماشي لبلا نام تخزن بسياسته بشكينن ام باور دكن كنا روش جون دركتيه للسوري غيرتنا كاتي تشيكرنا قال سوري جرب خد بسكريكي خد شهر سر بكي هيزن للسوري اي سركه جرك بخوا هيزن بسكريكي خد شهر سر بكن ام جي هيزكي اي سركنا يدي دولة تر جرك براستي يعني ببينه ابا بو جبومه ابا جده حزار ودانزا دا ترك يعني جروبي يرشا ما دكن ترك وان بشكيري جمرة دكي وجارن بخاجي قال جارن بخاجي تغريبا يرشابو لبلا هي مهنا امسار اخو خنا من فيدر كينا ام قال تبي بيكاتين اي في هرمه مهدرا ام كار دكن از بار دكم يعني نال سوري تبدا شر سكني راوستي يكو انا ارشاد انا جروبي كو دولة ترك دا جريداي ودولة تركن يدي او دج يعني او يديروا شيء اي انورمال دانا نون نورمال دانا از يعني از هيفي ديكم كو ايدي واجي فاراستيا دي بي وابا ايدي بيواجه كنو سر اساسي ديالوجي كو داس بيبكي واجي فهم كربي وتيكب جوتنا ديالوج از فيبرس بكم يعني هر کس بتایبەت کلانا هیدا دروشه هیدا کرد بتایبەت قال فيدكن و بيوستيه بكومبونك والهفكرنك كردي دكن جي قال كرنا زيدتي بيوستيه بيدي بينن وند تشارچوفه دا فيدا تشد بيجن شو مساج هنا من باربا بكن بلج بدر خد بدر باره دم نيرن دوغنا خويا كرن راستي بدم مي كارك بينك داس بي بكرا اب روش تركتا اورتي امونا اول من ما تحالفه اما بدر سر کار دکن دم کی کرت اما في بواجه داس بي بكن از باور دکم اوروشا کو درکتی اف خطري لسر كردان خوجي چه و بيست هيزن كردي يعني هيزن كردي ده روجا كي بري بكن قال هبدو ونيرين خو بكن يك فيدا ميدا از بخوي شاشتي بنم بشك هيزن كردان ب قال ائتلاف ابن جدا هرن شامه وبشك ديجي بدر كي ام بيجن سر عردنا هيزوان هي رخصتين كرنا او جوسا جدا بمنن يدي افا زرار دي كردان جرك يكبن كرد جرك نيرني خوي يعني يكبن اب تجربه برم الباشوري كردستاني حكومات العراق رجعان كري جرك او تجربه ني تكرار كرن جرك ام شي خلاف ما هبن يعني شي خلاف اي كردان خو هبن برهبن لبل لامبر درفا لامبر شامي يعني لامبر مركزي جرك نيرني وان يكبن بدر باردا از يفيدكم كو يعني لببريا باشوري كردستان جي هرم كردستان اوجي يعني لسر اوجي الي كاربن يعني هروسته كيواني اريني هبه شبو كم كانوا بن هروسته هيزي كردي الرجوي كردستان بكنيك و او نجي بخورتاني بخورتي يعني بشامره داين ستاندنا شيك نها وقال قال لك الين كومبيرا دند السين ده بي باجو ذكر قال لك انجامين كو دركاتن بلكي ملت مراختك كو تشوا في باجواتن در بسكر مجارا كوباني مجارا در زوري من بجا تشيش ده كدره شيورو دانستانتنا و بهز الناف دولتي ودوست ودر دوريرا يكون هات كارن لقل تماشافانا بارفا بكن لقل ملت بارفا بكن كو امجيش نوي دريتشيه بنين انجام هي هريكه بني مثلا دبي مجرد از ناخذم هي فيك وصا بلاش بدم يعني بلتي ما قلمه يم بقاستم بقلمه راز شفافهم وتشي از ورا يعني بارفتكم دمجرد إيرشي يعني داون كرني إيرشان سر هرمه نا إيرشا من بجيكرن بريت رفعت بو من بجبو يعني شعب من بج هلبت دولة ترك خاصة خوكو إيرشا داون بكي هي ودبيجن دبالي دا يعني يجبوكو فايرشا داون نكي لسر تركانا ضغطك مازن تشيكرن دول ده ماجي قال لك كاركر يعني ودوستي ماجي قال لك على قدر يعني ده مثلا ده اصلي هاري بلندا يعني داخلين هاد داين اصلي سروكي امريكا ده اصلي وزيران ده يعني قال لك داخلين تشيبون هفتين تشيبون شنو تركي تشيبو ضغطك مازن هي اللي سر تركانج بوكو فايرشا نتشيكرن از برك ما بندر بهبيه لبالي فانا معنى خوكو او يعني دولتها ترك يعني الدفج هوداني خو بقره ليه ام دزانن كي او يعني يك ام دزانن ضغطك مازن هي جبوكو اگر بستي هي ماينده به البحرين تبدا تدا اگر بست يعني اگر بس گشتي ولا شيكرن ودي فالي دا بيشكتن هنا اللي بالي ما انجام داوي نقرتنا هلا كندا هوداني ماجي هنا يعني وكي امبيجن هوداني ما سياسي دبلوماسي هنا انا مفكرنا كو امبيجن يعني بدولتها تقرا امبيجن هرن هناك لبهاتنا مثلا لو بحث بيتك بحث هريمه كي كهبه
بيتشك به يعني جنب بيجن تدا قوات قصد أنا بتني هيزن أصايشة هبن نزيك سنيور وان سروان خطر تشينكي أم جرا فكرنا أولا كشي دين خازن درقي أبلا كاريا ودا جريداي أم جرا يعني فكرنا بس كريكي منينن أبا أمري دوستي خورا ودوست أو نابري مدكن نابر مدى يعني إيكو هيزي كدارن تين كاردكن هنا أم جهالي خدا جبرا فكرنا حالی که داخلی مزین سر ترکا چه به حالی که امجاری خدا یعنی چهار سری سیاسی دیالوگ ترکا را بکرنه بکم هرن اگر بس کی ماینده روشنا اب بله رضا مزوز بس داویه بکم او جی عجب پیواجوی خطر در باس فو کمرود کار به وکی بیشنه نه خطر در باس نبیه این یعنی تهدید سرمهنه گلی ما گرک هشیار به اصلا هری برند کار بکه رهبری ما خسر روش آورتا اعلان کرد ام گرک پیدا گریدای بن ام سوری گیش کی بروشک آورتا را در باست به ام جی بشه کی وینه ام گرک جبری حد جبری بیتر یعنی ام یکی تا خواب پاریزنن آماده کاری خواه ام گرک بکن هزی ملش کرید اصلا هری بلند انا آماده کاری دیه آماده کاری خواه دمشینه یعنی جنب بیشن هلوست خواه یعنی رابرت بکه گلی ما گرک لگل هزا محمد داره یعنی بسکنه بدمه دا گرک هر حملاتی که باکر رجعت سوریه چه عرب دبی چه کرد دبی دوستی ما گرک چه دستی گرک یعنی بکه لبلا از کنم بیجم ما روشی برنگی زحمت برج در باز کردن ما چند جرات در باز کردی به قهرمانتیا هزام لشکری فشکریا گلمه یکتی گلمه ما وانا در باز کردن بدم جی و جارجی اما دسا در باز گلک سپاس بود ما کوچ مرا وقتاند مجوا سپاس من الممجل في درد جينا ضوية في ساعة خد طيبت كما خاص أم برسيف من برسن ويكود مجي ودت بيفاجوين هذا دربس بله هوانو برنامه طیبت یا به فرماندار قصیده مازوم عبدی را به داوی بو برنامه گلکی کم بو تنه جنیف ساعتی پیکات نیف ساعت جنه بو 25 دقیقه برنامه چی بو 25 دقیقه جنه زبینم tam 25 دقیقه برنامه چی بو تشتی کو مازوم عبدی آنی زمان تشتین گلکی گرینگن ده مثلا اولکاریه ده ده مثلا پارستنا هرمه ده از هنک بینم بیراوه هوالین کو نو تبلی برنامه بونه از بینم بیراوان مازوم عبدی دبیجه ملهف کریه کو هزین ما لما مچه نمینن ما برگر گرد آلا سوریه ام قبول بکن آلا سوریه و نیوره ما برنامه که تایبت لسر آلا سوریه چکره بو او آلا کو نها وند دسته هزین چتین دولت ترکیه ده دبینن عین آله لیاب آل ده سال 1930 هاتی قبول کرن کمارا یکم یا عرب یا سوریه کمارا دویم یا سوریه جمهوریت سوریه yani ya yekem Cumhuriyet Suriye ya duyam ev al vedeme temsil dike sembola serqabuna Suriye'ye vedemeye jberviye ki hezin qasede YPG YPG revebriya xaser dibêjin ji bo me problem tune em dikarin vê alê weke ala temamê Sûriye qebûl bikin û li saziyên fermî daliqînin. Ev biryara wan e. Lê reveberiya xweser weke sîstem hê jî dewam dike. Wekî din Mazlûm Abdî çi anî ziman dibêje agirbesta me ya bi hêzên dewleta Tirkiye re hê li ser erdê pêk nayê. Dewleta Tirkiye jê re hurmetê nagire, rêz nagire. Yani pek nayne ama em zanin ku Wezîrê Karê Derve ya Amerîkayê Antony Blinken sibê diçe Tirkiye hêvî ew e ku zorê zextê bide ser dewleta Tirkiye ji bo ku ev agirbest di pratîkê de pêk were bikeve meriyetê. Mazlûm Abdî dibêje em li bendê ne ku agirbest sibê pêk were. Wekî din bi hêzên heteşê re lehvatin hatiye çêkirin biraya Hindostan dostên ku behs dike tabî hêzên Amerîkî ne dibe me lehev kiriye ku aliyê Rojava yê Firatê bi derbas nebin aliyê Rojava aliyê Rojava yê Firatê ji wan re bimîne aliyê Rojhilatê Firatê yani aliyê ku dikeve Dêrikê Reqayê Hesekê ew alî jî di destê Qesedê de bimîne heteşe vê gavê êrişî wan dere nake
وقتی که هتش ایرش سر حلبی کریه لوی داره دجبروان هر دو تاخن عید کردان شیخ مقصود و اشرفیه به هتش را دیالوگ یک بیکاتیه د چارچوبه وی دیالوگی ده هتش وکری بیان کریه جهیزین یپگی پجیره یعنی جهیزین روابری قصره گوت که تو علاقه مبوتونه در دمی که امیرش سر هرم و بکن تونه آرمانجا ما هلوشاندنا و سیستمیه امبری قددن شامه ها آرمانجا دولت ترکیه نوسایه جدسی دولت ترکیه چقاز باهاتا و بری هتشی بدا سر روابری خسر لی هتشل گوری ترکیه تونه گریان چته خاخز دوره چته وان اینکو لعزاز افرینه لجرابلوسه الوان داره بجیه بونه اف هزین چته این تمامی باوه که فرمی گریده دولت ترکیه سوریه ملی اردوسو جوان را بیجن بوان ایریش دا دست بیکرن هاتن ایریش من بچیکرن 3-4 روزا برخودانه چه بو پاشیجی من بچ داگر کرن داگر کرنه کی پر رزیلانه بو آن هات که مال خلکی دشیلینن تالان دکن دست دریجی جنان دکن دیمن هنه آویتن سب نخوشخانه لنخوشخانه دو بریندار هبون اوجی تشتی که ام دبینن تشتی که هاتیه کشاندن محتملا تشتی هاتیه کشاندن جی وان بخواه کشاندیه پار وکریه مینا که معرفت اکبه وان بخواه کشاندیه پار وکرنه سر مدیه جواکی دو بریندار دانبر گولیان لنخوشخانه ممچه ایجار اف کرنه وان اف پیکانی نوان سبی دو سپسری دولت ترکیه بخبلای از نزانم اکا دادی دنیای و گاوی سری وان ناکه و بلای اما سبی دو سپه ادی دوسیا وان ده تی بجی کرن سبی دو سپه رایدارن دولت ترکیه و در که من پیشبری محکمه نافنتی و هم نزانن ده مگود دنیای مر نزانه جانا چرخ کاره بزبره وکیدن بزبره لروجات ناوین هر روز هر تشت کاره سروبن به تشت نو درکبن ترکیه کاره سروبن به از طرفدارم که مسئله سیاست روجات ناوین ده مروف تجار هویه خواهندانه که کنجنکتور تم دکاره بگوهره یعنی تشتکو خوازم ببیجم ما به وان تحریر ناویچی بو هیئت تحریر شام را دبی ملهف کریه کو او ج فراتی درباسی عالیویالی نبن ام جی درباسی عالی دن نبن وکیدن دبی دوست ما دنابرا ما دولت ترکیه ده ناوبنکارن دوست ما قستا وی امریکایه دوی چارچوبه ده وزیر کاری دروی امریکای سبی دچه ترکیه آنتونی بلینکن بریا و هفیتن جی دو رایدارن دولت ترکیه هم سروکی میته ابراهیم کالن و هم جهاکان فیدان وزیر کاری دروی ترکیه او جی چون شامه مساقه قرار کرنه لبر خریطه که لروجات ناوین fotoğraf kışandığına par bekirne mina kutuştaki destivan da hebe ama spor dibêjin tu tesîra dewleta Tirkiye li ser rêveberiya nû ya Şamê tuneye li ser heteşê tuneye heteşê dibin kontrola Amerîkayê de ye dibin kontrola İsrailê de ye İsrail Amerika niyeta wan tune Tirkiye tevlî lîstikê bikin ji ber vê yekê Tirkiye harbiye êrişa Rojavayê Kurdistanê dike yani ev serî de dibêjim divê qenaetê de me eger tesîra Tirkiye li ser heteşê li ser hikûmeta nû ya Şamê hebiya Hewce ne dedi terişe Rojavayê Kurdistanê bike yani ez wisa bawer dikim heteşê em heteşê nas dikin devê me venekin yani wan gotiye ji rêveberiya xwesera derdê me bi Kurdan re tune niyeta me ku em Kurdan bike hedef tuneye heyetek ji Rojavayê Kurdistanê wê demekî pêşme de biçe Şamê hêvî ew e hêvî heta vê gavê tabii davetiye tuneye ve xwendin tuneye ama hevdîtin hene eger Amerika bikeve devrê heyetekî ji Rojavayê Kurdistanê ji bo avakirina hikûmetekî nû hikûmeta nû hatiye avakirin ama ji bo avabûna Sûriyeyekê nû ka çêwa be demokratîk be nebe ew ê heyeta Rojavayê Kurdistanê biçe Şamê tişta ku ez mereq dikim di nava heyeta rêveberiya Rojavayê Kurdistanê de eger jin hebin jin wê çawa li xwe bikin mesela çünkü hikûmeta ku nû hatiye avakirin
بريار گرتیه که شریعت وره پیکانین لتمامی سوریه د چارچوبا بریارین شریعت ده جن دوی سری خواه بگر ایجار او اندامین هیئتا که روجاوی کردستان ده چه شامه اوی کاربن پرنسیب خواه بن پی بکن ولگوری پرنسیبین هتشی تا بگرن نزانم yani ev tabi belki detayın ama detayın tişteki heye sistema ku li Rojavayê Kurdistanê hatiye sazkirin yek ji sistemên herî demokratîkê cihanê ye numuneya wî li Swîsre heye li welatên Ewropa heye welatên Ewropayê piştî şer û pevçûnên pir giran ku di encamê de bi milyonan însan hatin kuştin biryardan ku sistemekî wisa xweseriya demokratîk ava bikin mesela li Swîsre li Belçîka jî heye li Almanya jî sistema federasyon heye îja sistema eyalet heye vana hemî sistemên demokratîkin mesela di navbera welatên Ewropayê de sînor tunene halbuki li ser sînoran di şerê yekêm yê cîhanê de 20 milyon însan hatin kuştin di şerê duyêm yê cîhanê de 7 milyon însan hatin kuştin tenê ji ber dagirkirin ji ber sînoran îro hele hazir ew sînor temamî rabûn ji tecrübeyan ders derxistin ew kozikên şer ku ji Baselê ji Swîsre dest pê dikir heta Hollanda di navbera sînorê Almanya û Fransayê de ew kozikên şer îro hemî anha li wê derê navendên şahiyê hatine avakirin zarok genç diçin li wê derê ji xwara seyranê kêf dikin bax û bostanên wan de re ama gencên îro zarokê îro wextê ku ji sînorê Fransa derbasî Almanya dibin ê Almanya derbasî Fransa dibin diçin kêfê û seyranê nizanin ku bav û kalê wan ji ber ehmeqiya xwe li wê di wan kozikan de hatine kuştin hê jî hestî bav û kalê wan li wê naverastê ye ama ji tecrübeyên Ewropayê yan jî ji tecrübeyên Daişê ku li rojata navîn yani bû sebebê gola xwînê divê mirov zanibe bi hev re bijîn mirov sînora nas neke sînorên di navbera Tirkiye Rojavayê Kurdistanê Tirkiye Sûriye Iraq Sûriye Ürdün Sûriye hemî rabin û mirov bikare bi here were heremên xweser hebin kîjan çand û kültûr nêzê heve ew bi hev re bijîn mektebê wan sazî wan ê perwerdê li gorî civaka xwe çê bikin wekî din divê mirov li ser sînoran xwe nede kuştin ji bo dagirkirinê mirov zarokê xwe eskerê xwe nede kuştin ev ehmeqiya dewleta Tirkiye heta kengê dewam dike nizanim ehmeqin pir zêde cahîlin zarokê xwe ciwanê xwe pir xirab perwerde dikin tenê ji bo dagirkirinê mesela gencekî Tirk ku emrê xwe de nizane Kurd çi ye Kurd nas nekirine nizane Rojava çi ye pir bi rehetî bîsaliye pir bi rehetî dikare pesnê xwe û dewleta xwe bide pir bi rehetî dikare canê xwe feda bike sirf ji bo were kobanî dagir bike mesela yani süper ehmeqiye ama kesek tune wan gencan perwerde bike bi wan bide zanîn ku ev ne marîfet e yani tu nehatî dünyayê ji bo biçî Kurdan bikujî tiştê din hene di jiyanê de tu dikarî bikî tu dikarî mirovahiyê azad bikî tu dikarî perwerde bî xwezana bikî yani tu dikarî medenî bî îjar dewleta Tirkiye rê nedaye van gencan ji bo bikevin ser rêyekî bi vî şeklî dibêje her demê bêtir pêdiviya me bi yeketî heye basa Kurdan dike û rîca wî ew e ku partiyên Kurdistanî pedeke dibe enekese dibe yan jî partiyên din dibin bi tena serê xwe ranebin neçin Şamê hevdîtinên cuda çênekin ev hem şerm e hem bedîhewa ye em wekî hêzekî heremî li heremîne werin cem me em tifaqa xwe bikin yek di vê çarçovê de em bi hev re biçin Şamê em bi hev re heqê Kurdan ên netewî bixwazin vê derê herema xwe biparêzin mirov dikare bi hev re bike yani cuda cuda wextê ku mirov biçe dikeve bin tesîra wan lehvatinekî çêke ê nexweş e ji bo Kurdan nexweş e îjar di vê çarçovê de hevan nû wekî din çi jora pêşkêş dikir yani bi giştî tiştê ku Mazlûm Abdî got ev e
Ama tişta balkiş dibêje em amade ne bi dewleta Tirkiye li ser herema tampon nîqaş bikin em vekirîne dewleta Tirkiye pir baweyekî ciddî Rojavayê Kurdistanê tehdît dike. Yani dibêje armanca we eger hûn ji xwe ditirsin hûn ji welatê xwe ditirsin em ne tehdîtin li ser we em ne xeterî ne li ser dewleta Tirkiye dibê hûn fehm bikin. Îjar eger hûn dîsa jî bawer nakin hûn dixwazin heremekî tampon ava bikin werin em nîqaş bikin. Yani çima hûn hilweşandina temamê Rojavayê din berçavê xwe? Yani çima hûn tenê fayda xwe difikirin? Çima hûn fayda xwe tunekirina Kurdan da digerin? Yani ez vê xwe dibêjim ew dewletek ku hebûna xwe li ser tunebûna Kurdan ava kiriye hebûna wî divê tune be. Heqê Kurdan heye dewleta Tirkiye tune bike. Çünkü hebûna xwe li ser tunebûna Kurdan ava kiriye. Wisa nabe. Yani merov hakikaten mane nade vê dewletê. Xeterî di asta bilind daye em bawerî bi agirvestên dewleta Tirkiye nayînin dibêje Mazlûm Abdî. Sibê dûsbê dikarin agirvestê bin pê bikin û dîsa êriş bikin. Dewleta Tirkiye dixwaze êrişê xwe bidomîne lê Amerîka niha zextekî ciddî lê dike. Tamam. Niha ev yek hevan da. Yani dibe eger dewleta Tirkiye bixwaze me li dervey hevdîtinan bihêle wekê li hevdîtinên Jinevê, hevdîtinên Astana, Soçî, hevdîtinên di derbarê Sûriyede dîsa eger hevdîtin çêbin bi neteweyek bîra yan jî Sûriyeye eger dewleta Tirkiye hewl bide me li derve bihêle wê demê dibe pirsgirêk çêdibe. Sûriye aram nabe dîsa mesele tê digere xira dibe. Dibe em derfet heye em tevlî pêvajoya evê bibin. Pêvajoya avakirinê. Wekî din tiştê ku min dixwast ji we re pêşkêş bikim ya koma destpêkî ya girtiyan hate berdan ev jî efiya giştî hate îlan kirin. Haya we jê çêbû efiya giştî. Efiya giştî hate îlan kirin qismekî girtiyan qismekî girtî hatin berdan. Tamam. Me çînê kiriye tamam. Niha li gorî pêkanîna biryara efiya giştî ku reveberiya xweser daye komekê girtî li kantona Cizrê hatin berdan ev koma ewil e li gorî qanûna hevpeymaniya civakiya reveberiya xweser piştî şopandina biryara 13 ya 2024 a Meclisa Gelan ya Demokratîk hatiye dayîn Meclisa Gelan ya kantona Cizrê efiyekê giştî ji bo tevahî sûçên beriya heştê kanûna 2024 ev efû ji bo wan e yani hemî kesên ku beriya heştê kanûnê sûç kirine hatine efûkirin dadgehên edaletê yên li kantona Cizrê li gorî biryara efiyê îro di pratîkê de pêkanî ew serbest berdan gihîştin malbatê xwe. Hevan lojmin ew qas ev weşana me ya taybet ji bo Mazlûm Abdî bû me bi hevra lê temaşê û gudarî kir hevalê ku xwe negihandibe dikarin vegerin destpêka bernamê û li Mazlûm Abdî gudar bikin. Ew tona dengî wî aliyê teknîkî de eger xirab derketibe ev ne ji me ye. Ev ji televizyona Ronahî bû. Baş e. Yani ez peyama wê dixwînim. Ez peyama wê dixwînim. Ka hûn çi dibêjin? Ha, Tirbaşah tövbe estağfirullah Tirbaşah jî bîye bela serê me ya geh dibin viyalî Tirbaşah di giravekî piçûk ya ava Firatê de bû li derdora baraja Tîşrînê îjar wextê ku Daîş hat dagirkir wê derê dewleta Tirkiye xwast cenazeyê xwe derxe ev bav û kalê dewleta Tirkan e. Îjar hevalê me YPG piştgirî da wan cenazeyê xwe girtin birin Aşmê gundekî nêzîkî tam ser sînorê dewleta Tirkiye îjar aniha dewleta Tirkiye
دیسا کریه بهانه اف جنازه دبی جاردن ام ببین داین شونوی تمام بینه داین شونوی اگر درد ته او بینه داین شونوی ها تشتکی مهم جی هه یا دبی هایا روساج و مسئله تونه بو çünkü devlete Türkiye şaş agahı da bu devlete Rusya jberbiye ki hem İran hem Rusya hatına kapandın jali devlete Türkiye'de ev meseleye ki pır ciddiye de peşeroje de debek ku seri devlete Türkiye bikeve belayı stübedüs ve debek ku her tış serubun be yani Rusya beri kabide Türkiye ev mühime behevya rojin xoş azat dem baş xatirê we